मरोब पाव लाइनिंग मिंगदा अखोई मसेल तोखाई तोखाई ताहनब सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसे खंगनै कोई चटपा मथौ ताई हाइना एमएलए थोंगम शांतिना हाइख्रे खुरमजरी आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मित्यंग ताबिरिबसिंगबु तराम नोकचरी पाव संदोंग पिजरी लाइनिंग मिंगदा अखोई मसेल तोखाई तोखाई ताहनब सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसी खंगनै कोई चटपा मथौ ताई हाइना मोइरांग एससी के एमएलए थोंगम शांतिना हाइरे वाफम मसेंग असे ट्रोंगलाउबी मखा लेकाइदा एमजी नरेगा एलडी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेंफम साबा रिक्रिएशन सेंटर देव दामोदर मंदिर की संग अमा नौना साबा लोइरदुना हौनबी मतुंग इन्ना संगादुना मियामदा खुदसिनबगी थौरमगा मरी लेनना एमएलए थोंगम शांतिना फोंदोखिबने थौरमगा मरी लेना एमएलए थोंगम शांतिना मखाताना हाइखिबदा कनागुंबा मबुकचल पिकपा मियोय खरना लाइनिंगदा खुदोंग चाबा लौरगा अखोई मसेल नुंगसिनदनबा अखोईगी मरक्ता मचेत मचेत तानब सिनबिगनु पुन्ना खुंदामिनरिबा अखोई मसेल पुनसिनबदा लाइनिंगना अथिंगबा थमदे लाइनिंगना पीबा पौताकता मी हाटलु मी खतनौ हाइबे याउदे क्रिश्चियन लाइनिंग इस्लाम लाइनिंग हिंदू लाइनिंग नत्रगा मैतै लाइनिंगना चिंगबा चटनिंगबा लाइनिंग चटसनु लाइनिंग अदुदा अखोई मसेल नौ अखोई मसेल नुंगसिनगनु हाइबा अमते याउदे अखोइना थाजरिबा ईश्वरगिदि अखोई नुंगसिनौ हाइबने लाइनिंगना अखोइबु पुनसिनदुना थमलिबने अखोई नुंगसिनहलिबने ईश्वरदि अमतनी अखोइना पामजरुबगी मतुंग इना ममिंग तोंगान तोंगान बा लाइनिंगदा चटपा ngaktane अखोई अमतनी हाइखे ai ngasi gi sumu ku ta de lawraga darabana अखोई को तोखाई तोखाई तानब होनबो वखलोजे तुमदा थादोक बिनसी ए किता एगी मेरी थमजगे अनि सोडे अमा गंतरी अखोई गोनो पाबजबी दंता धर्मलो मखन पकु खाइदो के लेना ए लौजर कादा ngasi ai नु सिदगिदि ति प्रभुगी सुग्रबा डिप्रेशन सेंटर से संगार मतु गइदि अखोई मणिपुरदा तदु लेतादला अबगी नरता ओला तैदा वखल याबा खदरगा लाला लाला चतै गुमयाम से 그다음에 중폭비력들아 아들아 봐봐 만니푸 프라이모 보내고 보내보다 소이다 거기 우리 시기를 그디 ngasi thauram aduda tronglaubi makha lekai ward number 6 ke election committee ki president lairen mayum mangi tronglaubi tera khongsang be gram panchayat ke administrative committee ki chairperson salam bizeta committee asigi ward number 6 ward member and sribalana athoiba mithunglen singh oina sarukya ke हिमंत बिस्वा शर्मा बुंगसी अनिरक सुबोइना आसाम के चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रे गुवाहाटी के खानापाड़ा लैबा वेटरनरी फील्ड पांगथोक पथौरम अदुदा हिमंत बिस्वा शर्मा बु गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना वासक लौखी थौरम अदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन मिनिस्टर कया अमदी बीजेपी ना लैबाक ngakliba स्टेट कया के चीफ मिनिस्टर कया सु सरुक्याखी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसे दिखो अमदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा Kibgensu Sarukyake. As Chief Minister for the State of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma, Chief Minister Designate. Moi, Shri Himanta Biswa Sharma, ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম
International Day of Plant Health Kamari Lenana ngasi Department of Botany Dana Manjuri University Manipur na sinduna manama sing amadi uhai singi oiba exhibition ama pangthokre Dem University ki Botany Department ta pangthoki bathoram aduda Botany Department ki mahiroi singna mayum da hoba uhai manama sing na chingba sing exhibition aduda utuna athoi ahinta na ki tharama se pangthokpagi matang da Botany Department ki Associate Professor Dr. K. Susila Devina Plant Biodiversity for Food Security haiba thimda pangthokliba International Day of Plant Health thoram ase pambi sing asi matau karamna masamo fana laihanbaga loinana manamasing kaya mang takhaliba lainatina kaya ase karamna ngakthokani haibagi pandamdani loinana hauzik aikhoina manamasing chanaba Chinjak sing thabada pesticides insecticides kaya sizinaraga pothokliba polam sing ase chabada hakchang de hena sokali haibasi khangnarabanina biofertilizers sing sizinaraga organic farming da mai onsin bana hena afaba oi haike Plant health improve tawna bai da makta akoina the biodiversity conserve tawna bagi da makta aduga haidi poverty gumba haitare ko adagi chana ba pothok ta mang tak padhui se sidagi khara makai kan bangam na ba adugi purpose ta sigi celebrate to jabane ba adagi akoina chhatra singna sida puthoi ba singse mogi yumda hoba vegetables aduga fruits khoisu haidi chemical fertilizers pesticides weedicides sizinadana produce to basingdo mogi yumdagi porokchabaneba weedicides pesticides kuma insecticides sizinaga puthokba plant product singdo chataradi akoi health su soidana akoina sigi mahuta biofertilizers kumba organic farming toraga tobusina akoigi health su hena phagni na khanjai International Nurses Day ga marilainana Jenims Mel Nurse na Helping Hand for People Manipur ga kutsam naraga taruglak suba voluntary blood donation camama Jenims Blood Center da pangthokre Florence Nightingale bu ningsing ba oina pangthokpa voluntary blood donation aduga marilainana Jenims ke senior nursing officer Sanjit Okramna lamdamasig igi award pa lairiba se kharada oidabasu menkhatpa ngamna ba amadi ahan ba oina EPD ba nahas singbu pukning thogat pa oina kemasi pangthokpani kemasi da lamdamasi da leriba tongan ba nursing school marigi mahiroi sing Jenims ki nursing staff amadi helping hand for people gi volunteers sing yauna punna miyang khairomna EPD haike nursing school Mari dagi participate tokjari Nightingale school Jane school Saubi adagi Kanglik Park high school Mari dagi angang nefu adagi akhoi male nurses ki team adi helping hand for people ye moi donor kang hu toraga akhoi pulomna mi yang khai mukhi donate tokjabani ngasi se International Nurses Day ga mai lelana sagi akhoi next pangho se maram sing hagi Manipur ja blood donors ya asukmetik wali award pan angang first time donors sing encouragement toraga amasung disam mayam dagi hoina control to ngam na ba hena sinjabani angang singjibu encourage tokjabani students sing se pau gi barak thana ten break amatang lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup tada Ini magigano ada betamo Sigi bisa next time di nak section na laksila ka tamu ka banine. dadarang se juhar habaga amta kiderbo Asumna mayam na machal bo ngap shan lugum masigi yung masibu aso yung an ko kada batagi next time di na ngap seli. Next time di juhar habati ngap tok na basim bani. Zaman tuk mo isi na bana concrete ka tok na ba matanda kapam mo amuk ka na angle adli. Next TMT strength is in the way. Honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Classic Hospitality Training Institute na chahi amagi course amasung Aviation and Hospitality Management gi tha taruki course ta mingchanbiba yaragani Class 12 pass amasung masagi chahi tara tare tagina kunmanga fawbagi manungda leiba nahasingna Hotel Imphal by Classic North AOC gi 3rd floor da lengthopiro
ब्रेक इतुंगदा तराम नोकचरी मखाताबा पाव पिजरी Manipur government के Directorate of Medical Education na mathang thagi June gi tang tareta BSc Nursing Pharmacy amadi Allied and Healthcare courses tamna na ba Common Entrance Examination CEE pangthok na ba lepliban numit ase National Common Entrance Test amaga numit phangjina ba na maram oiduna hairiba CEE gi entrance exam gi numit ase atopa numit amada pangthok pina ba department ke pongning chingsilakle June thagi tang tareta Indian Institute of Science Education and Research ke National Common Exam pangthok na ba hokiba February thada the IISER aptitude test ke official na notice thokrabane hariba exam ase da Manipur gi mahiroi kya su exam thagadori nongmada common exam ani fangjina ba sina maram oiduna mahiroi kaya di exam animak thabagi khudung chaba soidana manglagane maramasina Directorate of Medical Education na Manipur gi mahiroi gi yenglaga CEE gi exam ase atopa numit amada pangthopiu hairi Lilong Kendra gi manung chanba Lilong Haurebi Makhalaikai dalaiba Haurebi Makhalaikai water supply scheme gi overhead tank athubada loshinduna miyam da thakna bai sing fangandrabade makhal makha ke agi khongjang sangsilagani haina ahalol anganglol United AAU gi president Wahidur Rahman Fongdurakle wafamasi Haurebi Makhalaikai water supply scheme gi complex ta pangthokpa pawgi mifamda fongdokhibane mak namakha tana Bharat Sarkar na lebak asigi mipum khuding makta thakna ba afaba ising fanganana ba paikhatliba jal जीवन मिशन हौरेबी मखा लेकाई ददी फागी तारे मिशन असिगी फर्स्ट फेज 2020 की मखादा 2020 की अगस्त की सेमलखिबा स्कीम असिगी ओवरहेड टैंक ngasi fauba लोशिन बिदबा से लाइबक्थी बने ओवरहेड टैंक असे लोशिनदुना मियाम दथक नबा इसिंग फंगन बिनबा मरी लेनबा मणिपुर लेंगा की PhD दा क्यारक हाइरुरे कॉन्ट्रैक्टर उनरबसु पॉजिटिव ओइबा वाफम अमता फोंदुरक पलाइट्री स्कीम असेगा नोंगमतता सेमगतपा हौखिबा थंगनबा लेकाइगिदि मथौ तौदुना मियाम दा इसिंग फंगनबा हौख्रबने स्कीम असेगी इंटेक्सु क्वालिटी मेंटेन तौरमदबना मखोंग निंखाइदुना सिजिनबा यादबगी फिबमदा लैरे सारमलिबा ओवरहेड टैंक असेसु साबा लोइद्रिङैदा लीक ओइबगी मवोंग खरा उबा फंगले मसी यामना लाइबक्थिबनी हाइखे मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा कयारक चतुना हाइरबसु ngasi fauba thabak amata paikhat pidre maramasina miyamgi awaba si ubiduna athubada ising thakpa fangan biu haina mari leynaba authority da appeal tawrakhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔꯍꯦꯗ ꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ लोइसलकपदा मरबपा अमुका हना पिसरी लाइनिंग की मिंगदा अखोई मसल तोखाई तोखाई ताहनब सिनबना अखोई पुनसिनबा यादबने मसी खंगना अखोई चटपा मथौ ताई हाइना MLA थोंगाम सांतिन हाइख्रे हौजिक फाउगी ओइना DISTV ना संदोक चब मणिपुरी पाव मतंग असिदा लोइसिनजरे बिदिंग ताबरिबा पुमना मको अमुका हना खुरुमजरे